institucije, sve političke stranke, na Narodni zbor koji se održava juče prvi put, danas drugi, iduće subote, nedelje se nastavlja. Narodni zbor da se podrži zahtev Narodnoj skupštini Republike Srbije da po Ustavu sprovede postupak razrešenja gospodina Borisa Tadića, funkcije i položaja predsjednika Republike Srbije. Predsjednik Republike Srbije može da se smeni različitih dužnosti samo po jednoj osnovi, ako krši Ustav. Boris Tadić, na očigled svih, celog naroda i celog inostranstva, neprekidno krši nevinice Ustav Republike Srbije. U martu ove godine je izjavio da Albanci nikada neće da prihvate Republiku Srbiju za svoju zemlju i da zato Srbi moraju da prihvate realno stanje na Kosovu i Metohiji. Kako je to realno stanje na Kosovu i Metohiji? 1941. godine pod Hitlerovom zaštitom je osnovana fašistička, nacistička, Velika Albanija, otimajući, porobljavajući, okupirajući sveti deo srpske zemlje, Kosovo i Metohiju. U toku Drugog svjetskog rata albanski nacisti su proterali preko 150.000 srpskih porodica sa Kosova i Metohije i dobili su preko 100.000 albanskih. Po završetku rata je donela uredbu kojom je zabranjeno prognanim srpskim porodicama da se vrate na svoje ognjišta. Posle rezolucije Informbiro, kada je Tito okrenuo leđa Stalinu, otvorio je granice Srbije i Jugoslavije albanskim izbjeglicama da bi se spasavali od stalinističke diktature Envera Hodže. Svim albanskim izbjeglicama je omogućeno da dođu u Srbiju, da žive slobodno. Dobili su sva građanska i politička prava, dobili su društvene stanove na uživanje, dobili su besplatno školovanje, besplatnu medicinsku zaštitu, dobijali su i beskamatne kredite. Lažu da nisu imali ta prava. Njihovi teroristi su decenijama vršili teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Pretili su i ubacivali su im pismo u poštanska sandučeta da će ih ubiti ako ne prodaju svoju kuću i svoje imanje. I tako su proganjali Srbe sa Kosova i Metohije. U Politici je pisalo da je 10 godina direktorka porodilišta u Prištini sterilizovala svako muško srpsko novorođenče. Đorđu Martinoviću dok je kopao na zemlji na imanju prišla su trojica Albanaca ispred Bijagla ga i onda razbijednu flašu mu zabila tamo gdje se to ne radi. To su samo mali primjeri koji ilustruju kakvom je teroru bio podvrgnut srpski narod od 1948. godine od strane albanskih terorista. Oni te laži šire i dalje. I došli smo dotle da su napravili pogrom nad Srbima. Oni su uništili preko 150 srpskih crkava i manastira. Razbijaju srpska groblja.
napadaju spomenike, a ovih dana čitam na internetu da vade kosti srpskih predaka